fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any ashe for me ma obibia akwaba shronkon edeba too much GH any day so munya ba mo so for mercy call na me de ensem wa circulate ewo oman mu eba be so mo na tie for yin ya wa ha na ehu ne koso election mre se biaye bi te se Ablekuma ntawantawa bi ekoti wa mra na collation koso ewo ho na santa wantawa na enamo ma ebi ehu kaye na abrante a ne din de Abbas Ibrahim wo kan won etiefo arewu sem a ebeto dwane se ye abrante ekoba se ye military tuo bi a wo mototo wase ebi kokan no opening kwan ewo Kolebu teaching hospital na su fofie anto ata ma abrante yi training kwan efi atiasefo asase so ene imbrante wa bako 5 a wo mo so womu eka ye ewosa asoye wona tiefo ni nechi no abrante Abbas Ibrahim neye aba besin akoche se oma kopene kra bia ape baby akwa akosie abrante yi na ni nechi no former president John Dramani Mahama ne nkrofo bi ekopie mu ewo emra na abrante Ibrahim Abbas neye no ekoso no na ye papa Samuel Ampofu Opoku de ensembi etu jana nsemo wodi tu jana tie for video kan we yenko shembra. We believe that the government ought to be sensitive to the very people that they want to lead. During the elections, we complained about strange people who we found in military apparel. Because I have worked with military men and our director of operations, Colonel Bevrulate, who led the 64 Infantry Brigade Regiment, indicated to me that in the military they don't have beard and ear-ring wearing military officers or men. But in this election, we saw bearded military people. We don't know where they come from. And therefore, we are calling on the military high command and the IGP to, as a matter of urgency, institute investigation into the cause of death of these innocent Ghanaians and bring the perpetrators to book, because no one is above the law in this country. Everything for me, ma obibia Bashonku video yi de we de woni tue mu ye papa yin sem ni wodi tu jane se abrante ya wonya ni be imbrante wa mo kan ye no ehu behia pa se investigation ebe kwaso se ni ebe ya wona wonim hu bi ma se Abbas ache NDC amanyoko se wasa wo ama NDC amanyoko no se mbranche hwe nkofuku a wo mo bo omodi atutuo wo sa emre abrante yi nko kan ye na sa nkofuku a wo mo di sa arewu sem ye wudi sem yi embra senya embra na ye papa Samuel Ampofu ni sem ni bia wo kan ye ne se koso wo mu security wunhia ye tie kodudu na agent personnel sa wo mo bebo emra election e koso wo bebo biaye ne ho by dem mo military die enye common wo election ase nanso 27th 7 December 2020 election we die bibia ye stronko esan say wo tutu say military for ye ko die ase che say wo show my boy
efu ankasa wutumi say ya sheda e de omo akọ baby na ye training womo for elections to papa nsem a na wode tudwa na chese sa na wo pa kire na wo susu se sa ne ye a ekobe aye se election yi eye military fo nyina be pia se o ma bodue fu chese wo mu ye hu papa na wo susu se enye ne kwan so ano no na enye right mpo se military fo kra ye be yi wo mo se o mo ayo mo kobo eye so ne wo ban po na nka se wo makotututuo am Dona Chiwomo Kwasa present ya ekopie mu ewo ho na tiefo enam nsem ya wode betu 20 ama Ghana for dodo na so akire o madwen e de afa na wonsem a waka ne sese ye ka se military ne bambo fo adan no dwumedie na womudi na womude womususu ye ne kwanso anu no se eye military fo no ye training o ma na se ye tu won se wom so nkoboa na election no enko to do na ye papa ya sem a waka ne de ase ni a waka akoye se woni eye MPP amanyoko ni nti enu na waka ne sem sa na omudo mututu se da bi regie military fo ye yi wom so mo beboa no omo so mdumedi a omugidi se ebo a eye election yi mo na ebi nsu se regie na ye papa yi kan de na enu anu no esan se eye military for your money ya de ma womo no womo de ye obey before complain enti je se wo jimi na womo ntie wa asem po na enye omo decision mo be taking no mo taking omo to say that decision ye military for and omo rules a womo de nam no na ye too ash ma ye election ya court so say be bie womo bra eye aso eye ni mante mu ana election e kwaso na e papa ya semu a wo kan de na che se wo susu se eye MP ku a wo mo bo mo de atu na mo ma military for ni board pe mo eye bia otu ye no wo ma ade kra na wo mo buta e bia wo mo de yes ane de wo ma feli efisa brand ye a wato anana mo wonsi adwi wo mo susu se o family che se wo buta ye weje abusua na nso enam eye peseminkuminya eye amanyoko ni bi ye enti na ama sansensem wei ACC native for ni nemu no ebi nso adwen nkire ne se Ghana mo kasa na se ni eye military one to board on peb na ye pipe say wutimi wo say election we no na ebi mo di kan wo some be lusu di denti sakasaka ye ne de wo ma hihye sanka enti wenchi na military fo na bo aye na uniform ni kekempo na ebodudu na ehunu enu nti na amasa basabasa ye ni na wenchi dudu na atutwa ye na bebre susu se munhwe na other region na ekoso eni oti ni biaye bi Ablekuma sei anka military fo ni wadi anka omu susu se bia anka na ebesi no ebesin ya eye etiefo esi ye ma abrante yi ahwere ni nkwa na ni na emu Ghana fo yo obi adu nkire hu behia papa say wo we die wonji efi say wo at younger age na so ni name no Ghana ma maye mabie mu nsi say election amanfo be fa ho de wo asumje ebe boa ye ni na netiefo adwenkire wo so wadwenkire wo behia ja wadwenkire fa to your comment section wo efa emayem afa won subscribe ya to one am on subscribe send e be ya too much if you ka say lijumedie bi atuma won so sabetumi akabina wetumi akire wadwena afa dane da wo share like e de promote channel we therefore ene dey so emunyi aba mo so for mercy call na me dey are wo sem ni nsem a circulate e be so mu aha ene me be wa me kwan na me de mu esidase na ye be san Asia makaramo